NRC tawdana census tawbi yaroi hoji election maya nena SI tawda tawsi yaroi adu ko loilo bedena Manipur gidamta ai ko state government su honda badali central government su ya bigam ne 1951 da BS ro NRC pangthok busna hama patok tai madu da aseng go ai ko Manipur masak khangba ngabani mito masak khangba ngabani na pragati mito amadi ai ko lecture Manipur ani ki bisak go tawra ka di ai ko ko kunai asida sauna mangja gani mang du sulap le nasi phog da chak sai na le ni ba loilo bedena leili issue singa se multi issue ni aduna hoje Manipur ki leili pibom ase security ki pibom da problem koi administration problem koi aduga 2029 no hoje phog da Manipur ki leili administration sai sa na direct administration to no da ya sat no le maram aduna akoi look banga ki magi dagi 1951 da BSR orga NRC to gudam ne hase ni den mang da jari NRC to gane census to bai yaroi aduga SR bai pula to suwa yaroi maram di India da NRC amutagi hena to kide 1951 ki census to orga aduga census ase British government India ne kanda 1970 ke to the yan han to fi adu ki madum da 1947 ni tam phamatu da 1951 ta bone maru aduna hoji ki nei bigom asida sar sahin na le matum asida NR akoi census to buyate maru di census ase exam mere su to buyate disaster mere su to buyate adu community complete internet complete community ka be matam administration na occupy to ngam da security na occupy to ngam da people sida NRC to suai ya ne se people na ba ya strong karame ogi stand ne adu rendu na government inda di se government masi kan to kada bani manam di SIR ju yang sakhina special intensive division masi DC ma da PRC permanent citizen certificate amaka piraga voter right amadi election level ki kudum sa period se alternative of the akoi census ki alternative amane masi yam risk ne maram di hosi Manipur se Myanmar aduga Bangladesh aduga Nepal masi thingam dana foreigners in changil la ga lei mo ne mito khadok to na census to ki bai se example Manipuri niyam singi political administration aduga ekoi koiba internet basing da yam achoba problem ba thol mudana tana thol ekri bisu crisis kyam thol ko ya maram badna census to bui yate aduga SR to bui yate maram badna hoje kari kidamakta all India ki 1951 ki census to batu NRC to raga NRC dealing to raga NRIC ko thumde lage mami honglo ko ko disamana National Register of Indian Citizens and Thumde adu ki batatta atopa station de ayaba pitaga 1971 ki March ki tangumari de DSR taraga Assam the Supreme Court na NRC tawgada ne haina 2013 de 19 ho NRC complete purpose service se ngambe masi kari ki de to ki bro hai gadi matambe East Pakistan su de Bangladesh de koi bus de ito hena changje na promote kanga madu kudung sa to pi ki ni haina Supreme Court wala pa wani aduna asu ai koi da haji ni badi Manipur sida mito na pik thanal laire adana census or de masi census na yori ko posting ase wo no minister ki minus ai sa ki ka maru ni mapal ki mioi singa sida ai koi kunai asida makhan makha ke chang da free movement wele wo mena masi una phamna free movement tore ado settle tore masi da ko kudung ki kyam thole ado government India na so Pakistan ki lapas ng do census wele ba apsa lagi Indian citizen hai Indian ki ya maram badne Indian chi ka ya inda ba ado maina Manipur state ekko de Manipur pamo ina ekko si jan de maram di hoji SR to the 70% 20% 30% mai lo ke mahung rang khang da ba
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯁꯛ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯦꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯕ ꯃꯈꯩꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯣꯇꯔꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ SIRꯁꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯁꯜꯂꯦ ꯁꯦꯟꯁꯁꯅ ꯍꯣꯡꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣल तौरे अदुना चाही तरा खुदिंग थीब सेंसस असे थीगद चाही अमनि मांग डिस्ट्रॉय तौगदबे अब कना बुदि येंगो पकौति या अदुना गवर्नमेंट इंडिया ना बनुग सानदबि सपोर्ट मया पुरमसिंग असे याम थीना मणिपुरी सिंग कोइदा मुथतनबा कांगोम साइनवा अदुगा अकोइगी लेनिबस सक्तम छि अकाय पिनबो कयामु योबि मरुम अदुना अकोइना कहिनेसु NRC 1951 की बेसा दा NRC तौदना स्पेशस तौबि यारोय होजि एलेक्शन मयानेना SI तौदो तौसि यारोय अदुगा लोइलबेना मणिपुर गिदमता अकोइ स्टेट गवर्नमेंट सु होने बदले सेंट्रल गवर्नमेंट सु या पिगदमने 1951 दा BS रो NRC पांगथोक बसना हाना पतोक ताय मदुदा असेंगो अकोइ मणिपुरी मसक खंगो गबनि मितो मसक खंगो गबनि नत्रगति मितो अमदि अकोइ लेजरिबो मणिपुरी अनि कि मिसक गोबो तौरगदि अकोइ को एबो कुनाइ असिदा चावना मांगजगनि मांगदसु लापे ngasi phawda chak sai na leli buffer zone kya tholi ore kya tholi chapter 2029 ki thar me de hoju phawda chathar ki ba problem sing asida kunai asida I ba chaiting sing asida makan makha kya me aduna hoju democratic movement sanchal liba akoi manipuri miyam da security ka hai ba thawong sing chathar ho pai min bisu aduga asu kon ayam na do pai marom ni democratic na sanchal liba sing ase manipuri miyam do tani masi yam phawtang ne अदुना मतम मतम की शासन सिंह अदु मोंग तारगदि मिया पुना होरगा शासन अदु की माइंड पर लेबचदी इसिबि की सनबि अदु बनते अदुना लेबाक गाम की सिंह अमदि सेंट्रल गवर्नमेंट मणिपुर मिया की इनु खलगा थबक थोबिगनि मरम अदुना ngasi अकोइना युगंगाना प्राइम मिनिस्टर दा होम मिनिस्टर दा गवर्नर दा चीफ मिनिस्टर दा मेमोरेंडम असी पिसकरे मेमोरेंडम किरो मतम द प्रेस कॉन्फ्रेंस तौसबनि अदुना होजि लेइबो किदम सिंह असिदा पुनमुक सिंह असे अकोइ इरोदो इरेबा असे ngakminaba kanminaba menana makan mukha kagi thabuk na torokiba thongmong ta singa se thengnabo matam oi aduna ne amukona movement ase akoi gi movement to kudimok naha nikwan bi khaida thupira laga idam ireba sing kamimatam oi haidna hadana laujai adu ge mutani adu menana khudai asibu marum amanatraga problem ma tholakne habisu हान ममागे थुला सरी बतनी अदुना मखा ताना प्रॉब्लम सिंग असे अकोइ यम कुन मॉनिटरिंग तोरि बनी एक्चुअली बनी अदुना लेंगा बसिंग दा स्टेट also सेंटर सिंग दा मिया की गुन खंगना थब तगदबनी मिया ने यादे हाइबदि खुद तो लोइना पदो कदबनी नखरगति हेन हेन मेरिट की मजाव लाकने बसे गवर्नमेंट इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट थैंक यू